Mulai Records. À la belle, la vie à belle. Les cabanes boulanger, avant de ménager. À la lettre, la vie à l'aide. Les bien sous toi, son pote quotidien. Démarcher pour y être moins, pour mal dans la guerre. Sans pas connaître, qu'on y a tête, moins de faire la paix. Bah ouais, ça t'est dit à camper à eux. Malgré moi, garder en haut, garder en bas. Bah joindre, ça t'est dit à marcher à eux. Chercher en haut, chercher en bas. C'est yon vie, moi ta vie fournie à mourir. Il n'y a pas de souci, même non, monsieur. Et puis, on a ici qu'on est monté dans bien, on est ici. Là, on est venu faire domaine. On est habillé bien pour le voilà ici, on connaît dans bien, et puis, les misères qui a passé. La misère n'est plus, c'est. Mais on est là, avant mon petit biscuit, on coca, on boit. Bon, pas un homme qui me demande rien, monsieur. Et puis, grand gros pionnier, qui a dormi dans le gym, pour 4 liés, bon. On va dormir, bon, il va dormir là, monsieur. C'est. Il n'y a pas de souci, monsieur. Là, on connaît. Et puis, je quitte des petits en Haïti, monsieur. Moi, pour travailler, je puis comme l'école aller. Bon, je travaille, je dormir dans la rue. Je vais commencer, je ne vais pas voyer rien aller. Je vais regarder moi, côté, pour me tirer comme attendre. Pas dormir. Monsieur. Il y a un Dominique qui me coupe tête haïtien, monsieur. Pourquoi tu m'as dormi dans le carreau? Tu vas faire moi, monsieur. Après, il a dormi dans le ciel. Bonsoir, je vais dormir tout seul dans la vidéo. La plus bon moins parce que on a ouvert quelques villages là-dedans. Le Dominique qui va venir ici, je vais aller dormir là-dedans pour mettre la vie pour couper tête, non, monsieur? Moi, je suis là, je vais aller couper moi, je vais dormir. Je vais dormir là, moi. Je vais aller. Déjà, ici, dans ce moment, vous venez nous voir côté vous dormir. C'est pas douce même, monsieur. Il est comme là. Et puis, là, il est pour aller à bon, allez. Allez, il est dormir. Aí, vamos ver. É problema isso. Tengo un par de días que yo no llegan a la obra, dame llegar a ver cómo está esa obra.
construcción hay que terminarla. Sí. Esta construcción ya la tengo que terminarlo ya. Me faltan muchas cosas ya para terminar. Yo voy a tener que salir de eso ya porque la familia no quiere en la casa. Yo tengo que terminar esa casa. Imagínate, eso falta de pocas cosas para terminar. Y eso. Y eso Moreno aquí. Ven. ¿Qué pasó Moreno? Ven. ¿Qué le pasa? Ven. ¿Con qué permiso tú vienes a dormir en esta conclusión? Ven. Pero usted tiene que pedir permiso ahora para que venga a dormir en esta conclusión. Así no se hace. Usted sabe que no está haciendo de tu país, ¿verdad? Buscando problemas ahora en el país. Pero espérate, te voy a demostrar una cosa. Espérate. Dime, Moreno, ¿qué tú traes en la conclusión? Dime, Moreno, ¿qué tú traes? Dime. Óyeme. Sal para afuera, Zulai Records. Man pa ka koupan ba sa. Maman men fami. Yo konen. Mi sou gran moun. Ki bagay mesi. Koum bagay men o boubout. Se sati oui. Se sati kade mwen bere piyes. Yo konen ka fou konen. Salut. Bonsoir. Comment est? Pas vraiment. Mon cher, ça fait longtemps. Non, j'en aurais été. Oui? Ah, et ça m'a dit, parce que moi, passé dans l'autre, mon cher, vous connaissez, depuis moi ou mes amis, si comme palpité. Oh, comment tu comprends? Avec dit que m'a chaviré pour gérer tellement vraiment. Pour mon grand monde ou pour moi, oui? Ah, mais grand monde, vous allez dire grand monde, mais un bouton là qui vous si j'ai vu comment ça plaît, mais bouton bas, il va grand monde, bouton bas, pas grand monde. Comment on a grand monde? Dis-moi. Ça va grand monde, les boutons là. Ça pensait, comment faire? Hey! Comment ça? Hey, quoi on a non? Ah, bah, c'est pas, c'est pas une affaire, c'est une affaire. Hey! Comment on a mon chéri? Toi, grand monde, vous avez tout barré même. Non, chéri, pas j'en garde mon tour. Mais c'est pas bien. Là, nous jouons, nous, nous, avec nous. Nous pas bien jouer. Hein? Nous pas bien jouer. Grand-papa, mon papa, oui? Grand-papa? Oui. Mais pas de problème. Depuis c'est grand-papa, mais pas de problème. Mais ok, mais tout va aller. Ah! Hey! On va faire ça, même. Mais regardez, mon temps passé, on déloule d'elle, on les retire l'italien, la petite. Et moi-même, si je me prends comme ça, mais si quand ça va regarder là, tout c'est pour moi. On y a l'homme d'avoir fait le nom, hein? Ça va aller et puis m'aller. Oh! O cara é pouco fini mesmo. Eu tenho que dormir na cara, nega. Sai que mal na nega para embaixo. Mau kita lagi. Simba aku punya sih. Nanti malam dormir lah. Dia nanti dia nanti. Baik sahabat, comme on va vous faire. Comme on côté de travail, comme moi des pas comme moi de travail, comme nous haïtiens qui pour montrer que ça me dit même. Baik obat du monsieur. Yo même ba yo tout nos côtés. Malheureux sans ça fait sans ça pris mon fils. Mais
bon Dieu, ma petite malheur, pas chien, nous pas doué, mépriser yo, malheureux, pas chien, nous pas doué, mépriser yo, nous tous ces chrétiens, c'est même sang, nous est la yo, malheureux, pas chien, nous pas doué, mépriser yo. Lulai Records. À la belle, la vie à belle. Mata sorti kita mata mula cara. Aku tengok yang buli. Second gumba kita nak cara buli. Cara ai manger. Kita cara la constant. Tá, hein? Ele mata no meio, ele tem a cisa de mata no sorti, mas acho que ela não tá caindo lá vai. Esse aqui me deu uma passada no meio. Ala pra cá. Como é que você tem no telefone que não sei ele me deu esa gente para terminar su trabajo. Yo terminé el trabajo y matando en el trabajo. Esa gente tiene que terminar el trabajo. También vale. El moreno que me pidió el trabajo, si yo ayer ese moreno lo pongo a trabajar, imagínate. Ese moreno me cae bien de verdad, pero él no me llamó ni nada. ¿Qué voy a hacer? Si fui yo que había con el número de él, ya yo había llamado para ponerlo a trabajar. En el trabajo que tengo allí, y esa llamada. Oui, aló. Aló. Dime, Moreno, ¿qué es lo que se mueve? Dime. Ahora mismo yo estaba pensando en ti, vale. Si yo fuera a tener tu número, yo te había llamado para ponerte a trabajar. ¿Y dónde tú estás ahora? Yo tengo un trabajito para ti, dime. ¿Tú sabes dónde tú me cortas el número? En la misma construcción que yo estaba. Ajuntamos aquí y yo te voy a llevar en el trabajo para allá. En otro trabajo que yo tengo, te voy a llevar para allá. ¿En qué tiempo tú llegas aquí? Dime. Ok, pues está bien entonces. Yo te espero aquí en la misma construcción que yo estaba trabajando. Ok, está bien. Entonces, el moreno viene para acá y a mí está en mi papel. Está bien entonces, iba para allá ahora mismo entonces. Bueno, pero yo cerca de ahí, yo casi llegando. Está bien, espérame ahí entonces. Bueno, voy a ver como que es en 3 minutos o 5 minutos, algo, lo de eso. Alguna cosa. Esperando al moreno, que me dice que va a llegar, me la esperaba y no va a llegar. Ven tú que no puedo, que ahora yo entiendo algo. Bueno, creo que se mueve. Tranquilo que se mueve. Tranquilidad, tú sabes, que se mueve. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú estás dispuesto para trabajar hoy? Ahí sí. ¿Y el pasaporte? ¿Tú lo trajiste? Sí. Ok, está bien. Pero tú sabes pelear mucho, si no la pasiva, en una segura. Claro. Pues está bien, entonces te voy a llevar allí, vámonos, con un trabajito allí. Está bien. Okay. Lulai Records. À la belle, la vie à belle. Ese trabajo es la construcción, esa construcción. Ese material tú me lo vas a subir para arriba del plato, y eso tú me lo vas a entrar para adentro.
puedes contar cambiar aquí. No hay problema con eso. Demanche bouillet mwen, ou mal nan la guerre. San pat konen, kounye ak tet mwen vle fè la paix. Pa wè sak te di ak kampe avè. Malgré mwen gade an haut, gade an bas. Pa jwen sak te di ak mache avè. Chache mwen chache an haut, chache an bas. Se yon vi mwen ta fi founi ak mouri. Basta não sozinho assim. Por que família está passando? No va a ligar la lena junto, no manda. Lo va a ligar junto y tú vas a para arriba, oye. Pero usted te va arriba, oye, tú vas a después de la lena, tú vas subiendo lo que está arriba, oye. Pero, ¿tú puedes darme algo para desayunarme? Sí. Vamos, Moreno, para que vaya a desayunar. Vamos. Oye, después tú subes la arena, tú vas a subir, tú vas inventándome los dos para adentro. Oye, ok. Oye, dígame toda la arena juntos, dígamelo juntos. Oye, Moreno, dígalo juntos, oye. Ahí. Así es, dígalo. Así. Vamos, Moreno, vamos. Eso es para hoy, Moreno, vamos. Eso es para hoy, hay que trabajar, Moreno. Depois o marido e o papá. ¿Tú no quieres matar aquí? Sí. Hay que trabajar para meter la balón, Moreno. Vamos para arriba, Moreno. Hay que trabajar. ¿Quieres trabajar? ¿Tú me dijiste? Le nap gade de nos jours, tout ça qu'a passé. Côté valet en pile monde. Zulai Records. À la belle, la vie à belle. ¿De verdad? Wow, pues está muy precioso esta casa. Tengo varias construcciones por aquí. Eso que yo hago, yo planteo cuatro construcciones para alquilar. ¿De verdad? Wow. ¿Tú eres de por aquí mismo, amor? No, yo no soy de por aquí. Ah, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Tú nunca por aquí? Donde una prima mía yo voy a visitar ahora. Ah, ok. ¿Y tú eres de por aquí? Sí, no, yo no vivo por aquí, pero yo tengo mucha construcción por aquí en esa zona. Ah, ok. ¿Estás segura que esa casa está muy preciosa? Claro, ¿cómo no te puedes hablar mentira? Mi amor. Divertido, está muy Todo el preciosa. tiempo que tengo andando por aquí, primera vez que encuentro una negra así de esa zona por aquí. ¿De verdad? Wow. ¿Y qué tú haces en este país? ¿Tú eres de aquí mismo o de allá? No, yo soy de aquí mismo, o sea, yo no vivo por aquí en este barrio, pero yo estoy visitando a la prima mía. Ah, ok. ¿Y tú? Dale a ver, amor. Podemos compartir el número para que seríamos. Ay, no, mi amor. ¿Cómo te va a poner? Porque tengo mi novio. Eso no es nada, amor. Ay, eres muy celoso. No, eso no es nada. Solo para que pueda conversar. No, pues, nada. Bueno, lo voy a pensar para ver. Otro día veremos si podemos verte de nuevo. Ok, amor, está bien. Cuídate mucho, amor.
igualmente. Ahora, vamos con los blogs. Ahí. Trabaja, Moreno. Hay que trabajar. Vamos. Este es para hoy, Moreno. Vamos. Ok. Miren, así no, arreglándolo bien, ven. Ustedes que acotejarlo bien para que ajustarlo bien. Así que no se puede, Moreno. ¿Qué pasa? Ahí. Ok. En pile merci avec chaque grand fanatique Charlie Flo 609 qui a regardé vidéo ça. Je prends le souhait aujourd'hui pour me venir encourager nous et dire nous merci tout. Non pas c'est monter les guides, nous capables de venir sur nos routes blood sage avec en pile d'autres nous encore dans le cinéma. Mais je ne dis ça que fait m'a prêter nous voir pour me dire nous ça, c'est parce que je suis content et en pile courage avec Charlie Flo qui a porté belle série ça pour nous. Je félicite Charlie Flo en premier et à chaque grain fanatique tout cap regarder vidéo ça. On est bien mais on fait ça, chaque monde ba la patte et puis n'a privé plus grand. OK, à chaque grain monde qui regarde vidéo ça, m'a demandé nous faire ça, abonner, partager et like. C'est la façon que nous ca rester avec Charlie Flo connecté. C'est ça tout cap que Charlie Flo grandit pour toujours porter plusieurs séries plus belles vidéos pour nous. On reste branché pour nous suivre série ça et une belle histoire, une histoire vraie. Chaque grand haïtien cap vivre dans moment, nous subit ça. On suivre feuilleton, les gon réalité, une vraie réalité dans feuilleton ça cap déroulé. Moi-même prends le soin pour me regarder vidéo parce qu'il fait plaisir en pile parce qu'il y a pile réalité qui titre là-dedans en pile belle coup de shoot. En pile love pour chaque grand acteur qui joue avec Charlie Flo. Et à chaque fanatique qui a prêté nos oreilles, attention au visage pour regarder série. On dit ça, reste branché, pas négliger faire ça. On baille plus love pour nous jouer plus love. C'est une façon pour Charlie Flo connecter. Moi mes amis, c'est belle love, Master J qui dit, pas négliger faire ça ou même. Abonnez, partagez, like, commentez. C'est la façon d'aider Charlie Flo à avancer. Hier, on est encore, belle love là. À suivre.